Elias Rongphar hempen bar plopen pinian da hem ke chelele der ajok alang li achor jula kitron pin lapen asomar atumpent manghu promotion sidolo Akimi electoral lapen kichok chelong ki pakeng pon thuji apan karbing long disi atumpen pranke mai kang nipon Nizang karbing long hamran hem phialong to work hino par pi kichok rat atum ke sereng ji apan kisung nanga putak kaningri Tongrong Baptist Church atumpen arnisia perman vudibolik batu kesipati mesen penik pacun pon. Arbilong ribirta pen neli jitramsa non birtang ton pen langponek sinang. Lakhai kyo rehini surupathar MSc consensi ke parlopon senso bi arong amekar Elias Rongphar arta ningkan plike brahi kedamtang bu signify trok ani pen hempen bar plopen pini aninta hemke chebang thuthede da joksi lapundat asumbar lapen alangli achor julukitron piatum pen ki manghu promotion sidolo. Elias Rongpharที่อะไรนี่ใครตรอกอันนี้เป็นเฮมเป็นดำจุยล่อละสิคนน่าสิก็ซ้อนสิกิโดมาละสิละนอนเฮมก็ชิยังเนี่ยพันสีมันเนี่ยที่หนึ่งที่ลูกจะได้ละนี่ตัวมาเอาไว้แก่หลังคนน่าต้องดูเนี่ยคนน่าต้องดูดำเนี่ยนี่จะช่างได้สิ่งนี้เด่นเนาะสิดูนอนบ้างแก่น้าหอกเลยดูน้าหอกเลยดำสุดตามนี่แฮมบ้างผักแฮมบ้างน้ำปูยังให้สิ่งนี้ได้เลยล้ำนั่งแก่ล้างแบบตั้งแต่นักเรียนแฮมสอร์ke ko ana tarik pen si hempen ki bar ilone di dam tang la ni pipe truck ani pen lo tarik truck ani pen salang dam ni si ta be ta be de lo lang long sun ta be ta pen ni kuriya tum kan an sta me nang en ko bo nang en pi tha nang pi tha ba ko nan na si ki do ma la hai an ta lang tum ha ta tham lo ta me lang tum ta long hek ku de lo chi ni de lo ku ga lo si non bang ke nang ni tu ma tu pen ini nang berta pi non berta nang pacita pi non kita ang di kantunin dulu ya lo nasi jadi heglong bang aling si tamme ni di kontek nombor along nang kontek kak jalan Balik tu ma donarap tumpan am ke berta channel lo mane hilowing kan balik tu ma donarap do ta hai tahun dak lomdam ju tu hai huta berta channel lo na hilub las don rabang ke hilubing bang e berta enam dilang la samila dak lom tu bok tadai long anke en lablo samil ta hilu adon rabang ro khahem so ko nanna tong adon ki duni aka hilu bang ke ni ta chini ni der ma enam ke delu samila ro khahem so bang an ta chi en hok lo ni na hok lo ni samini ni khane than bang ke en bom lo sinang khan he ke la si en lo ne en ilo ni sami chi long le der lo jong ta kela so ni pai chokar ni ke hempen kitam yar ma mate nali phat pine nang than nikang la son do no ajara son nang than nikang ki alang hala ro phar he ma long pensi em ni lita ni kang ave asa o ku hi na dam ju la so hot amala so ki dam se alang bang ke hala ro phar hem so ai e asu po do hala phamsi dan dukan andam bai lang ko ku si tu ka ho mala so than nikang be sa nang ba ju ja lo lan li men ni son ni ilima kali alang limen ke Elias Rongphar nang limen bang ke limen bai jeli kiteron pi ke alang li ke kopi dong ki klem ni di ini ke alang li ja tak nem ple ni ge jo ke dam ta long alang ini la purong lom sila sangti ni ni sila pu klem dun tom da dun na son hisab ke son si klem dam bo Alang ni tuma sumar banghini du lapan banghini sumar atum pen sami apu phan jo padap jo par ni ke chiri log lo punang nasi dolo pun hok le do sami hemwang serang noi pusi asumar banghini atum ke mekri bu phupen towar masi cholang ding lo asumar banghini atum lapunat apaya phan ni puna sikidam juilo lapen mentu sikewang popu char julote lapudat asar pi bang mate achor jiliki teron pi pen sami amekri bu phupen chithak dum thaya bidat lo pusi pheran ke thing nu ningje pon Lasi na hok le du thak sami asomar lapen ahem son tumpan khon kajin sopen puthot prabjin ben hem ke chawang thuji aphan si alang li achor jilki tiron pipen chuni ripon lasi majoga bangle labang so bang phu phan theklong pu wai fit sami 7816014850 lapen 600647751 along ka birta bekji aphan si kachuni pe dopon nali tum kidorong amen si thanji ma rong bang ke alang ni ahok pe bang ke la chinong de la jana long alang a hem bang ke rong ke lan long ba purong phar rong am di thang he malu samin no ni di tum la danang du kok bang ke dak sen so be rong sinan du kok
Nali tumangke hem kaprek Oh sinan. ni ketum kaprek sinan cikin kulo danang guturong galo. Alang li ahok pera hemang kadarong telana long ma de. tangte nangli tum chibuhong pasai pasui lo poson duik ma Cibohong pasay pasoy bang ke asap udo gitu he hindi pasay pasoy gitu sita lamang ke hindi tum lami pati o ke kali he pati o lam ke kali tapos kami nakikita pasay pasoy la po analo kami alang dam jui jadi na yung polo doan sitami kem si do na yung polo he kami alang dam jui Nali tumong sumarbang. Usumar bahini tar susu. Inut bangke non hala hay montiana long se hostel hi di bom la class 8 pon bom no. La si alang pas kami tuni rile hela non na hok le dance kami hem bang non usumar se kami jo bahini dab du bahini sumar du alang pas kami ka ching tung son se du ko la non aki bibang ka atumi he se kami opo puja ka che hang se kami dulu an parkala usu se kami monon mande ani kan ke exam no hala ta reng bang ta na se high problems kami do ulu salang bang hem bang se ra te puja lo Wusik ni bai create roxy arni diffuser ke house asai hemalong Karbi Anglong DC lapen Karbi Anglong election officers atumpen pharangke amai inipon labangso pharangke amai along Karbi Anglong DC madhumita bagawati pen ke pachini pon atengke kedamtang wusik ni bai ecr ni pen ke jakong ni bai engkoi arni anbangke ERO AERO BLO atumapen electoral aphathak mai siki pipon lo lapen jakong ni bai ecr ni pen pai ni bai engkoi rai cr ni anbangke BLO atumpen se adon tin ahem andam ben sikang krung kang chap sai sami dengpon pu laben pai ni pa inkore hini pen chithi ni pa inkore sirkep ani anke electoral along ke chok che doan sami ki pa keng pon thuji pan doan sami sai dengpon pu lapen pre ni pai kep lapen pai kunu ni pai thongkep ani anke ahok hi electoral rule along amen ke stap dun an atuma phan sami pu thot kang sir kang chap pon thuji phan asai dengpon thupu lapen arkoi ni pai isi ani anbangki kang sir kang chap angdung kiti pe do pon pu lapen arkoi ni pai phoni anbangki labangsu akimi electoral along amen ke duan sami puthot pang dak pon thupu bosi Karbi Anglong DC pen pharangke mailong pachini pon আগবাঢ়িছে আৰু ইলেকশ্যন কমিটিয়ে সেইমতে আমালৈ ডাইৰেকশ্যন দিছে স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিজন যিটো হ'ব 2024 কিন্তু এইটো এতিয়া প্ৰথমত চোৱা আছে ট্ৰেইনিং অফ EROs BLOs যিখিনি কৰ্মকৰ্তাই এই স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিজনত জড়িত থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ এতিয়া ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ হৈ গৈছে 1 জুনৰ পৰা 20 আগষ্টলৈকে এই ট্ৰেইনিং শিডিউলটো আছে তাৰপিছত BLO সকলে হাউচ টু হাউচ যাব 21 জুলাইৰ পৰা 21 আগষ্টলৈকে হাউচ টু হাউচ BLO সকলে ভেৰিফাই কৰিব যিখিনি ধৰক অলপমান এজ মানে ডেট কোনোবা শিফটেড আছে নেকি ভোটাৰ কোনোবা ডেট হৈছে নেকি এনেকুৱা কিছুমান ভোটাৰ তেওঁলোকে হাউচ টু হাউচ মানে ছাৰ্ভে কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো আকৌ শুদ্ধ কৰিব তাৰপিছত আছে ৰেচনেলাইজেশ্যন এণ্ড ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট অফ পলিং ষ্টেচন এইটো ৰেচনেলাইজেশ্যন এণ্ড ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট বুলিলে ধৰক কিছুমান পলিং ষ্টেচনত যদি বহুখিনি ভোটাৰ হৈ গৈছে তাৰ ওচৰত আৰু এটা আমি এড কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা ৰেচনেলাইজেশ্যনত হয় ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট মানে ওচৰ পাজৰ এলেকাত আমি কেতিয়াবা দিব পাৰোঁ যিখিনি ভোটাৰ আছে তাৰপৰা যদি বহুত দূৰত দেখা যায় ভোটৰ চেণ্টাৰটো সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰা হয় সেইটো আমাৰ আগষ্ট মাহৰ 22 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পুৰা এমাহলৈকে এমাহতকৈ অলপ বেছি দিন 29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সেইটো প্ৰচেছ আছে তাৰ লগতে আছে ৰিমুভেল অফ ডিছক্ৰিপেঞ্চিজ ইন ইলেক্টৰেল ৰোল এপিক ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ ইমেজ কোৱালিটি এনশ্বৰিং গুড কোৱালিটি ফটোগ্ৰাফ বাই ৰিপ্লেচিং ব্লাৰ্ড প'ৰ কোৱালিটি এণ্ড নট টু স্পেচিফিকেশ্যন এণ্ড নন হিউমেন ইমেজেছ ইন ৰোল wherever necessary recasting of section parts and finalization of proposed restructuring of section parts boundaries location of polling station and getting approval of list of polling station identification of gaps finalizing the station of control table এইখিনি সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এইখিনি শেষ হ'ব লাগিব তাৰপিছত আছে সেপ্টেম্বৰৰ পিছত অক্টোবৰলৈকে আছে প্ৰিপাৰেশ্যন অফ ফৰ্মেট 1 to 8 preparation of supplements and integrated draft roll with reference to 1/1/2024 as a qualifying date মানে হেতু সময়লৈকে যিখিনি ধৰক নতুন ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি 18 ইয়াৰ্ছ হ'ব সেইখিনিও আমি তেতিয়া ইয়াতে ভৰাই পেলাই সেই কোৱালিফাইং ডেটটো ধৰি পেলাই এইটো আমি বনাব লাগিব সাপ্লিমেন্ট এইখিনি
এইটো 16 অক্টোবৰলৈকে সেইটো সময় আছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 16 অক্টোবৰলৈকে এই কামখিনি অফিচত এই কামখিনি হ'ব তাৰপিছত আছে ৰিভিজন এক্টিভিটিজ পাব্লিকেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেটেড ড্ৰাফ্ট ইলেক্ট'ৰেল ল 17 অক্টোবৰত হ'ব পিৰিয়ড অফ ফাইলিং অফ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন আকৌ হ'ব 17 অক্টোবৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈকে স্পেচিয়েল কেম্পেইন তাৰ সেই সময়ত হ'ব প্ৰতি দুটা ছেটাৰডে এণ্ড ছানডে উইদিন ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন পিৰিয়ড টু বি ডিচাইডেড এণ্ড ফিক্সড বাই CEO সেই সময়ত যেতিয়া এই ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন চলি থাকিব সেই সময়ত আমি ছেটাৰডে ছানডে কেইটাত আমি কিছুমান কেম্প কৰিব লাগিব ডিছপ'জেল অফ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন বাই 26/12 26 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ডিছপ'জেল অফ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন হৈ পেলাই checking of health parameters and obtaining commission permission for final publication updating database and printing of supplement etu 1 January 2024 etu complete hobo lagibo ekhini tar bisot final publication hobo 5 January 2024 non kachari bam parivartan sarkar mate BJP सरकार तुम पेन समी कार्बिंग लोंग समी चिंथोर दुनोलो लापेन चिलार दुनोलो बसी माय मीटिंग लोंग समी काइके मा समी निंजे पन बेरटिटी बोन समी नि जां कार्बिंग लोंग हावर हमब्रेन हावर लोंग मकी पिनियानी अंता तोवर के बाक पेन की थांगनात समी के चिंथोर बसाई ठेगदुन पन लोंग देलांग कार्बिंग लोंग लाबंकी निंकन थोंकेप अनसु सेलो कार्बिंग लोंग फ्रेक्सम अतुम सरकार नंग चिलार वयफि समी हमब्रेन हावर हमब्रेन अतोवर पिनियानी अंता थांगनात चिलार दुन ठेगथेलांग Hamren hawaralong jasembet petke tuwar ke nuper pika jok non loga charli bom klim chombar atum non barla por hud masab arbi ke janglo tangte tuwar long lang bunglang pet saidi ajok klim chombar atum loga charli jiaphan ki dam ke bang phan pin an ki sum chitong pananglo BJP Ratpangri Tumpen Jonghile Chipin Dak Chiparoka Puwai Fit Sami Hamren Sub Division Pen District Hampi ke Kidamtang Surhini the Crit Shop and Incanpency Hamren upon ki Pangdak Ponlo Bon Sami Pini Anin Sami Hamren Hawar Pinanta Tangnat Arazi Kechiladun Avelang to Warke Vakpen Cheng Loke Tangnat Kiching to Asai Avelang Durbori Constancy Upper Dahuri Sondrong Baptist Church Amontuli Risoi Jang Tupen Chingrumsi Arnisia Parman Vulupolik Patuchpati Pedopon Upper Dahuri Baptist Church Amontuli Risoi Jangatum Ninkan Phokep Mari Serteling Asengkan a Parman Panongsi Labangso Vulubol Patu Pamanpon Upper Dahiri Songro Arong Lamaki Patu Aklam Avelang Lasi Non ki Kibom MSc Madi EM Returns Stock Dipen Sami Patu Aklam Nang Pivek Tapusi Alang Litumpen Tuning Ripon Arni Sia Parman Vulubolik Patu Sabati Pon Along Aluhiaman Pen Somrom Baptist Amontuli Pastor Benson Terang Association Pastor Deloitte Terang Lapen Dekon Son Rongpi Atum Pen Tanglok Pinang Ankiti Kiding Amondili Long Kidotum Chitong Dunsi Labang Sorni Sia Parman Vulubolik Patu Mesen Pet Pachun Pon Rongsi sipu ini friendly hesab se khela bichot lasi ladak group greatly natsi nitum petik chot a group din lake monduli ke ja tumenda dolo youth tumenda dolo Sunday school tumenda dolo Ada monduli men kanang limen nili tu ma monduli lake Songron Baptist church kanang limen nili men lake CM sing na nili youth along non mat promoter si endunbok ardo je nitum labangso arong youth ajubili apan panong si nitum rongsi nilitum bangso volleyball khela bilo si kakhelaan ang bong pen misen la pen nitum income so kawi pen join si nitum labangso volleyball khela bilo la si la persona dim kami Fini birta bangkilan sekang ton poneglo domi thangme kardom